برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی کما مالکم من را برتی خما دل خورا دل که خواگر حتی پیرو که چه دست من گر برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی آوا بیرا گرما کلی آوا بیرا گرما کلی لسر پیابو حضرت علی از شم دسلن گوی کالی گدلی و ما دنیا والی برتی برتی قربان برتی 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 حیران برتی شوا باش چاقا بخیر کردن آناتولیا نوین قدر بلند هیویدارم اون باشن بکیفن وقت موجود زانن ام هیرو چند رونه آمده کاریا فستیوال یکمین لدانمارکا دکنی ام دخوازنی هیرو دیسا لسر نواروکا فستیوال دنکنی نیوان ما پر بقیمت هنه هیرو دست بیکی از بیم پروگرام ما لسر یوتیوب ببن abone ببن اندام لسر فیسبوک جی بالا بکن ماج برکو دنگی ما بگیجه هر کرده که آناتولیا نوین ام خبیگینی هر کرده که آناتولیا نوین وقت من گوتی نیوان ما پر قیمت هنم نیوان ما قدیر چلیک شورش رشی دکتر زینب بینیجی و احمد گزر هیرو نیوانه منه وقت مگوتی همه هیرو لسر نواروکا فستیوال دنکنی ام نیوانه خواهون لسر اکرانا ریجی اگر میسایت بن تبخیر هاتی که شورش ریشی بخیر هاتن سرچاوا هاتن بخیر هیویدارم اون باشن سپاس که مز باشم هیویدارم موجود باشم اول حاضر و اکرمت تماشاد که به دلگرمی سلاوت که و سرکفتن آباد خوازم گلک سپاس ام دست به که شورش ریشی بکنی دست به که ام دخوازی خبده ناس کرن تو کی جکی چی شدی کی تنگ خبده ناس کرن گلک سپاس از شورش رشی جگندی بلدغم گردای جهان بیدی گندی بلدو یا جی گندی سیوکا ابو 35 سال السويد جي السويد جي işte نویسکارم لیکولینرم لیکولینر فرانی پرتکین لیکولینر دنبسیم سر تاریخه چهار رومان من هنه اوجی لیکولینر سر تاریخه نه احمد دکانی اکرامونی سر اکرانه از پرتیکا تخوازم اونم سر اکرانه وکی دیجی لسوید نوا سیاست سوید داجی چالاکم چند جرا بوم بر اندام پارلمنت اندامتیا ولایت استکهلم انجمنیا شهرداری حریم اندامتیا وزارت کار و وزارت کلتوری و گلک سالام کار کیه یعنی کار من بگیشتی اوه فرانی از سر لیکولین دیروی که کردم حاول دادم که 40 ساله از خدمت
کردی آنادول دکن کردا دکن جبو کو دیروکا وان و کلتورا وان زمان وان بینم سر خطه بکن پرتوک و بندن نابن او دیره وانا بندن نابن بله. تاني أوي حاول دانا من أوي اشتكاري ميجي أوي سپاس کو از وکرم نیوان ام جی سپاس کنید ام نشکی اناندنی تو هاتی هیرو تا پروگرام ما بوی راستی ت وقت ايش بوتي كارن پر بقيمت حتى نها کرنه وك ستران بر کرنه بر هف کرن و چیروک یعنی مزاروکی خدا او چیروک پر دایکا مجمره دبو روی بوچ بزنگل براستی از دخوازم جنراسیون نهاجی با چیروکانا ببزین بویسن وک مینا ما یعنی هر چیروک ایجی معنا که خیلی مرو درس جی درد خست یعنی قصی که دبیرام دا ماینی پرتی که جبو دیروکا کردی آناتولیا ناوین براستی گله که مرید پر فایده جوا پرتکانا بگره از پیشنیار گله کساجی هر کسی جی دکم یعنی بخوینن براستی جار من لازم دبه و تشتکی هر جار از پر فایده جی دگرم یعنی هر جار جی دخوینم ما مستاز دخوازم شتا بپرسم فستیوالا باندورک چه سرته دیگه آنجی یعنی دیروکه دا چه جیخه بگره گلک سپاس دست پی که دخوازم اوله که او فستیوالا پلان کری جیانه و تیدا کار دکی خدمت دکی از وانا پیروز دکم جبو که یکمین فستیوالا کرد آناتولیه گرینگه هلبت مرد کارج پرسه که دست پی وک برسی هم چمال اوروپانه یعنی صدمی که هاتنمی اوروپا چنه مرگره هنکی سرویه بفکره دوک ام فرانی ما جبوی امینی اکونومی جبوی که امینی اکونومی که باشتر ام هاتن اوروپا بشک جی سیاسی بو بر سیاست هات اوروپا هنک جی امینی نویسکار شاعر بون و شیر وان هلبستی وان هاتن قدخه کرن جبر نکبن زندان هات نبرام یعنی صدم اوکو ام ج ولاتی خا قونیه آناتولیا ناوین ام هاتن اوروپا پکی ام چیم هاتن آناتولیا ناوین مثل اوجی پرسکه اگر ام ناتن آناتولیا ناوین امیل ولاتی خا بمان امیل لیشتل عادی امالی مالاتیای الازغه دورا چمی فراتی امیل بمانه ملورج جیانا خواه بردوام بکرم صدم ویجی همه مثلا چما هاتن خونیه چما هاتن اوروپایه وانا به هفره گیره داینه او هیزین داگرکر یا جی هیزین که دستراتارین سردست جبوی که ما بحیلین جبوی که چاند کلترا مزمانه مزورتی راکن جبوی که آخا ما داگر بکن جبوی که ما جناسنامه ما بدورخن ما وکی خواه بکن ام بینی دست پی که ام دورا فراته را کرن شاندن سوریه سوریه ام دیسا وگریانی هاتیم کردستانه جور دیسا دستلاتاران ری ندان گوتن که اون لبر نکارن بجین آنجا اونی هرن لقونیه بجین یعنی صدام چی بو؟ صدام یک او بکو با داگر کرنا دخواستن آخا ما داگر بکن صدام مدن او بکو دخواستن زمان و چاند و کلتره ما جوله راکن سروی چاند کلتره ما رونن بکن مالیخه صدام او بکو ما بحیلنن وکی خبکن ناسنامه ماش دست ما بگرن هویتا ماش دست ما بگرن زمانه ماش دست ما بگرن هر چیزی که ماش دست ما بگرن ما وکی خبکن و هم جور در خستنی شاندنی قونه همه تشت مثل تابی که دوردا هنک ریو ریواز هنه تو هر تم بلکه بشیدت ناری سر ملت اکی و اکی ما گل اکی و اکی ما جارنا تو سیستم دب کارتینی جارنا تو اکونومی بکارتینی جارنا تو فقیری بکارتینی جارنا تو اسکری بکارتینی جارنا جی تو امبینی قتلیاما سپی یان جی حلاندنه یا جی اسیمیلاسیون بکارتینی اری ام جی مثلا کردستان بشیدت به اسکری ام هاتن قونیه لقونیه شربو لآناتولیا ناوین جی
جبر فقیری جبر هجاری اوج ربازه که اوج سیستمه که داگرکریه که انسان لورتی خناوت انگاسیه وانا جوی جی بلا بکر ام جبوی وجی مثلا لورجی چما مثلا آناتولی ناوین حتی نا فابریقه اکتنه چما کارخانه اکتنه که انسان ملور کار بکن چما سیستمه که آفکرنا زیرات اکتنه چما ام بینی تشته که آلیکاریا و اشته بین پزداری حیوانداری ولی حاصل یعنی عالی سیستم دا آلیکاریا که نه یه جوی ملتی نه یه جوی خلقی جبوی چه جبوی که به وی سیستمی دخوازه که وانا جور بلا که وقتی تو بلا جبوی تو گلک تشتا ونداد که ناسنامه خوانداد که زمانه خوانداد که تو کلتورا خوانداد که جبر بیجی ام هاتن اروپا نه لاوروپا جی همه تشت سر او تحریکت سر مدیسه هیه ام زاروی که من نویه من دورنه من به خطری که رونه که ام زمان خوانده بکن چانده خوانده بکن کلتور خوانده بکن ناسنامه خوانده بکن هنک جمع دون سویدی هنک جمع دون آلمان هنک جمع دون فرانس هنک جمع دون نظام چه او جبوی که ام به سیستمه او سیستمه سر مهاتی فرس کرن جوله راکن او فستیوال گرینگه او فستیوال پر مهمه شما مهمه دما ام چونی به فستیواله ام زارو که ما چونی به فستیواله نوی ما تورنه ما چون به فستیواله اما کلتور خبین اما انسان خبین اما مرب خبین اما زمان خبین اما کلام خبین اما işte او آموری که مپی ترم دکری دستار خب نظام چکی خب تشتیک برای کال مکار تانی اما ببینید یعنی ناسنامه که ملیش مرا چه ده اجدارو که مرا چه ده او ناسنامه آمد سر پیا بگرم به چاقه ام ناهیلد اما سر کلتورا خب بیجین اما زمان خب بیجین اما سر امین حبونا خب بیجین اینا اگر تو بیجی که یا فستیوالک نیه از نرم نا یعنی پر مهمه که انسان ما بشتری به فستیواله ببین نه تنها که هر گوداری استرانه کی نه تنها که هر نام تیکه بی گوانده که یعنی او پر تشتا به تایبتی جدیده زاروک لور مثل گلک تشتا هایتنه تشتین ام بینی که سر ناسنامه وی تاثیر اتکی سر شخصیت وی تاثیر اتکی زاروکی بگرن اوجه زاروک سر پیا بگرن سر نگاه بگرن زاروکی که لاوروپا سر نگاه بیوی کلتوره benim azim boyu büyük kültüre jiyayı zub bende nave zub nave kriminal zub nave narkoman zub beni jire der nakeve hem malbata khara hem milleti khara hem velati li dijira be fayda ve istifade ve ajboy ve ev festivala per giringe taybeti havalek dinav da kar dikin havalek amada kiri az hamiya piroz dikin deveko که ماسی هبن مثلا من فرد خواست که دوی آفیشه دا ناوی هنرمند جهبه ناوی حلبستان جهبه ناوی بین انسان دی جهبه جبر که برای جو رخته جهوالا را به بله یعنی براستی جی مثلا هم بینی که هم خبچوب نبینن ها اول قادر لکلکه ور مشتی قادر حلبستان که هم بینی تو پی سربلند بویه چوا خلکی پاولو چوبو ناوی پاولو ندوره بود چوبو قادر باشتر زانه نرودا یعنی دوی آسته دایه حلبستانه که شاعره که اگر ام قیمت بدنی ام پشگیریه بکن دنیای ده بلکه یکم شاعر بر اما işte gere ام yani gotuna meve ki gere ام hene ki qiymet bedin havji permiyor اجبایی و از ویم پر گرینگه هویدارم بشتریه که باش به حوال موارن جیران موارن خصم موارن بزارو که خب تورن خب مالوات خوارن بشتار ببن و املور شاهیه که گوبنده که به هفره بکشینه اما همی که باش ببن یکی جی مثل واجی هایی هم بینید ده کیلتره ما ده چانده می کرد آناتولی ده روزن شاهی ترکیه من فرانی هم مثلا شینا شاهی ده تنی جمع ها هم روز تنگ ده تنی جمع ها
لی مهمه که ام دروژ شاهد جوارن جنها ام به هر بکنی ام به هر دسته ها بگیری گوبند بکشنی ام به هر گداری استرانه که کنی ام به هر گداری هلبسته که قادر شلیک بکنی ولی حاصل از دیساجی که خوشم که او گاوا هاتی آفتنی و سرکفتن اتخازم گلک سپاس مامستا و گوه ده هر که حتی ساده دنگنجی تیر نابنی گوتنه تا براستی سپاس يعني او هوالا ما آماده کاری دکن براستی نتشتگی قوله يعني بارکی گرانه براستی کماسی ببن نورمال اوجی يعني واج جارا یکمینه هویدارم ده پیش رو جدا اوجی جمره ببن تجربه ام جیوانا سر راست بکنی او تشتگی قیمت گوتنه دا گوتنی يعني ما کرد يعني دنیا ببینه که نه 300 سال 3000 سال در باس بن ام هرن اروپا جی ام هرن کدر دنیای ام نه زمانی خه نه چند خه نه تشتی خه در برنادن ام هاتن اروپا جی ام دیسا جی لپی با تشتین بره لپی کابن شوپی خه دگرنی يعني ما ملت ببینه ببیزه کو او فستیوال یکمین بجی که ماسی جی هبن ام پیش رو جدا وانا بردام بکنی از وارم زینبه ام جنه که دست بردام بکنی خیراتی زینب از دخوازم اونجی وجی براستی کاره که پر بقیمت دای سر ملیخه ام اروپا ام هر یکی ما درک اروپا چقش دست ما وقته ام جی خوازن آلیکاری بکنی لی نه وکوه اج دخوازم بپرسم و چه آماده کاری کریه ملتی ما و فستیوالا اون ملتی ما چه پیشوازی بکن و چه آماده کری ملتی ما واره لور چه ببینه برای از دوازم سلاو و ریزه خرج هر کس که رو بشینم استرسا خبوده ناسکرن جی پر جارت تو درکتی سر اکران لی دیسا جی به کرتاسی خدکانی بده ناسکرن یا باش بر مرحبا حالا می سر اکران را اونجا بخیراتن یعنی از چند سال ناف پقن آدمه ده یونتم آدمه و از دانمارک دژیم یعنی دانمارک دژیم دختر قلبم 20 سالن از دخترم فقط aynı zamanda جی yani az çıkas 24 saat doktor bimci ama aynı zamanda جی yani تخونی ما دا ام چرپکم بکنم کرمانجنی و نه یک گراندنی مانه ویجی یعنی کار خبات من ده پیقانه دانه çünkü ناسنامه ما پر مهمه زمانی ما پر مهمه kültür ما çanda ما پر مهمه مهمه ام بزنی مهمه جی ام قیمت değeri که پیدنی مهمه جی ام وی ناسنامه خیب قیمت و değer در باس کرک خاکنی کرک خا بمینی yani ve nasnamın nove yani mesela az Avrupa mazım bu am çıkas Avrupa mazım bunji ama am çıkas mina Avrupalı bunji am sadisat noni mina wana çünkü sonuçta am kurmancını yani am Kurdani am Kurdistan'a da hatani jö dare am hana mesürgün buna hana majir بار بار کرنا هاتن آناتولیا نابین جو داری داشت امی هاتنی اروپا با و ما ایشتی هاتن نهاجی عمل و داری مانی فقط ام چقدر بخواسنی ام اروپا جنونی ام آلمان جنونی ام دانمارک جنونی ام اسویچ جنونی ایلم درک ما دا یعنی kimliği ما ایلم درک و در katını خیلی پر önemli yani sağlık biçimde aslında önemli. Mari bazan mariş kudahat, mari xanos peki, geçmişe xanos peki, پر önemli. Neyse, vajı konu kapır derece azizden ne kamde konu ma asıl festivala. Festivali maji minak şuraş raşi goti festival per önemli per geringe çünkü am kurma kurd yani به ایسان خراب در دور خراب به
کرک خرا به تورن خرا ام بمینی که ام کینی ام چنی و زمان مچیه ناسنامه مچیه کلتورا مچیه چاندا مچیه بله جبر ویجی یعنی از لازم تنکتن قاله فستیوال بکن فستیوال ما چند چادر هنه چادر یک ما زاتن شکر کار حاضر کریه کرکه وی داره کل وی داره مثلا کلتوری ما پر ناس نکنی مانه و ما تنکی پر یابانجه جره ندیه ما جره مثلا جیکی هوپلامه ایار کریه ما ماکینا سلاش ایسه ما ماکینا پاپ کنه ایار کریه چونکه کرکی وی داره وانا ناس تکنه اما aynı andan جی yani ما kültüre mecbur بزنن مجر جی که حاضر کریه وی جی لسر لیست که می زمانی بره ورنه نماندنی مثلا چه لیستی که آماده کردن مثلا işte az var mı dare mesela liste maçına aktar kazı koruk pum am jor pada dağıtni yani korku ve dare şaşık listen şaşık yani penç karvın işte ben hala okubake yani gerçekten yani per zevkluji mesela mi jor pada hatni yani ben per zevklu dağıt yani korku ve dare am dağıtın kont am yani epi şaşık listeni mesela am dağıtni bukov çekni الفستیوال ما اخترام از مثلا زمان بر مثلا بوک چت کردن چم چت کردن مثلا دوری کی ون هایتانون دوریش پاچ وارددان بوکا بارانه دگوتن پاچ کردن دگویست و بوکا بارانه امشی به بوکه به شکلی مثلا داختا کم داتن ایزنه زمان آوینه ام به شکلی به بوکنو ام اولک تلیستنی اولک تلیستنی اره o kelimanın bile ne bir kelime mesela bir an loka mesela bara inge basına takara kaçet kırman dostum vektin ma bir to kolandın biraj ma oft kırma kup ki haşt kırma matgo ametarni ove yani işte yani list kemenge bir zaman list ki hep kaç şey kırın korko yani mesela qit liste qit hebu ondan sonra bu kabra bir listin digot silompa yek tane birimin açıkçası dınava akimada çubunji brasti nahati qaladi ki tane birimin gran او listo ki nove wan bela per mühim ki kork bevisin bizin yani işte o list ki var ama jere şunu ki hazır bakın çadır ki de korki o list kana ama benim mandın bedeni yani aynı list ki kork nostkni ama bakni aynı anda ji yani ama kültürü hacı be noskrim bedeni bar zamanı bar yani korki gonda matın dilisten bıçı dilisten çın çat kırın yani ama ve lazım korko bemini vakti ji çadır kitadi şey ma ver nove çadır janaya çadır jana de noni var Lexistan'da de katme var na çekirni yani ama en az bir sela katma non var Lexistan'da ninci zaten ama löder pozuk balokni آیک تنش چادری جنا تیدا حلاوی تازه وارد چکرنی حلاوی مینا زمان ما بره آرد به ارت چت کرن یا اینکه یعنی وی حلاوی وی شکلی یکشی دانی واره کلاندنی این دانی واره بالاف کرنی لو داره آیک تنه اودا کمیدن یعنی چادر که میدن هیه اما بوده شرقه کنی yani بالی فام من داره ما yani ortak mesela gündeme dolama daftan sar balifo işte ama yani böyle şekli ama döşetmiş ki çadırki am hevit kini milleti ma insani ma varın korku xaji varın o çadıra ma ziyaret kın korku xabudun maskeren bare ma çın jiyan dikri bare dagbağa çın jiyan dikri atışki kıymet abrasti İşte yani va çadırek yani am peşiye de çetkin bana tabii çadıra medin cana yek jona Ahmet Gezercine qale ve baka qale çadıra medin cebaka yalnız emek kültürü bana digo bare hoda mivana hebi özel mivana ra hodak çedikrin hoda jana hebu hoda mera hebu این از ترم گندی وقتی که قال دکنی دبین اشتیل هودی میرای و هودی جنای
برای او اکوش هبو یعنی آیرم هبو جن مر پا هبرو ندنشتن سپاس زینب همه هین وارنی گوتنه تاهین هیننی از به کاک قدیر چلیک و بردام کم تجيب خير هاتي سر چاوا هاتي كاك قدير دست پیکا پیکانه دا حتی هیرو تجي ناف کار خبات پیکانه دایی از باورم تا هف سروکاتی جی کر گلک کار خباتن yani که داوا گلک دناف پیکانه دا هی از باورم جوی روکه دا حتی وی روکه جی پر پیشکتن دناف پیکانه دا از دبیم چه بو yani تهین باشتر ببینی روز به روز پیکانه گاو به گاو مزن دبه بو مالباتا که پر مزن هینجی پیش تا ترنه از دبیمه yani و فستیوالا جی یکمینه yani یا باندورک چال سر کردین آناتولیا ناوین بکه کردی آناتولیا ناوین دوی دا چه جی فایده بگیرن بله سپاس بری هر تشتی چیدم خان و میوان استودیو و حوال این کلمه تماشا دیکن راست فستیوال yani normal de kültüren per milleta da hene mina şahiyen per mezin kudur da beşi kültüre heye beşi diroke heye beşi folklore heye beşi strana heye و هنرمند yani berheme xwe li wê derê datînin pêşengeha çê dikin tiştên dorfire hin piraniya wan jî bi destpêka biharê re hene yani ji bi hezaran salan yani di esasî da Newroz û pîrozkirina Newrozê jî festîvalek e û di pir milleta hinek duyên hesab mevsimî hinek nizam çidin ez bixwe li Swêd dijîme li vê derê jî mesela tiştekî wene heye duyên yaz ortası bayramı falan yani festival mühimin festivala da ya mühim hevgirtina beşdarên festivalê ye pir cara tabi festivalên navnetewî hene ku gelek millet tevlî dibin herkes tiştekî xwe tevlî dike ên netewî hene festivala ku nihal Danimarka roja şemê yani sivene sê roja şinda ku çê bibe festivalaka netewî ye etnîk e a Kurdên Anatolya navîn e Duyur da jî yani nirxên me, değerên me, kültüra me, tarixa me, tiştekî dema derbasbûyî, jiyana wê demê, jiyana me ya niha wê heta ku ji dest me hat wê li wê derê hebe yani wek minyatûr, wek nimûne wekî hevala zewê ji got ez navêm Zeynep em bîn zewê navekî xweştir ev min Doktor Zewê janî ziman got yani jenerasyona niha hinekî bi rastiya xwe re rûberû were wan nas bike yani berê nan çing lê diketiye kon çing veddane tandir çi ye ya jî pezdutin çi ye kilav çi ye şivan çi ye bilûr çi ye wana bînin tabii pir tişt yani kültür ne tiştekî mayînde ne tiştekî statîk kalıcı ye bi demê re kültür jî tê gurin yani hinek tiştî hene tu nikarî ser niga bigirî wenda be yani berê pez diditin nihayê bi makîne didoşinin yani bêrîvanî bixwazî nexwazî û wenda be işte berê tev dikirin zehmet bû işte diçûn ji rîç dest pê dikirin ew rîça derne dikirin ev jiyo dikirin hevde bi hevde hêlan dikirin paşa dikirine tev Ina herkeskî te re pere xeye xalî xe diştîne yani biketin tüketîm toplumî kültür jî li ber wê xe nagire pir tiştek bi kültürê ve girêdayî ji wenda dine lê festîvala 25 Cêvên mêda al denim dengeke bû ne festîvala a Kopenhag roja şemî di heman demê da hevdîtîneke yani platformeka hevdû dîtine ji bo Kurdên Anatolya navîn ku li temamiya Ewropa bela bûne em ê li wir hevdî bibînin hevdî nas bikin gencê me hevdî nas bikin pîrê me hevdî nas bikin alişverişeke bu yani li ser ninga em ê hinekî yani behsa hev bikin hevdî nas bikin behsa zimên bikin behsa tarîxê bikin behsa kültürê bikin vana tiştê mühim yani wekî şoreşî anî ziman rexme ya min divê warî dije bi mebehmed re jî got çîdem miftera jî got yani jiyan ne tenê müzik e di afîşê ve de di anonsê ve de tenê müzik e bû her müzisyenê me hest ranbêje me her kilameke me ser serî serçava malê me ye lê kedên dijî hene yani min şoreşî hingê bi we re örnek da min wek mînak da şoreş
جیان خدایا یعنی وی مجاری آناتولیا ناوین راست دیروکا وانا و فولکلورا وانا چاندا وانا خاطنا وان چوینا وان سوسیولوژی عشیرت وی داره و حتی بویرک و رومانیزی کردن رومان فلان جیانه که یعنی نکدا که مدوی مرد قیمت بده وی تشتیجی هیویدارم نویسکارن این آناتولیا ناوین کول اروپا نه دور دا جی خود بگرن چه خواست زیاده به هاو خواست باشه که هبن پیکر تراشی ما یعنی هیکل تراشی ما که هبن رسامی ما هبن یعنی صنعت آدم که فره یعنی سینما تیده تیاترو تیده هیکل تیده یا پرتش تیده نه گرک وانا همی مرد که هبل در دورما قیمت بده وانجی او بکن از بندیم که جنور بشتا جیس بشتا دانمارک آلمانیا و ولاتین دیجی پر کس وی روکه یعنی تنش بو وی روکه جبو کج وی روکه کیفه کی بگیره تامه کی بگیره انسان مبیونه انسان گنده در روبرو وره فرصت به وها یعنی دائما دسته مدد کنن جیان ل اروپا کاره سوی رادیو کاردی که حتی یه باری تو وستی تمالاخه جیانا که سینورگریه جیانا میه سوسیال پرکمه لو ما هفته ناس کرن قیمت داینه هفته همیس کرن جب حس کرن نفسه که جبویمه جبوی وجی فستیوال و شب و یا جی پیروزبایی برنگی یا دعوت چی او کن منان نفسه نجمره دوی گرگم وی ترادیسیونه وی کرنشوپی وی کلتوری وی گلنه گرانگی ام وانده نکن بدست کن یعنی ایرو ام واتشتانه وانده بکن سوی ام زمین وانده بکن یعنی دو سوی ایدن ام ناسنامی خواه وانده بکن پشت رایدش ما تشتک نامی ام ایدن انسان وی کمنیک نابرا ایدی هنه مب ترک بن هنه مب کرد بن هنه مب آلمان بن هنه مب فرانسیوی بن امی وانده بن لی اگر کم دخوازنه سر نگاه بمینن به کملیگی خواه یعنی کملیگی خواه خودی در کتیج هم دجمناتی کسی ناکنه ها به کسی را نکتنه رقابت ام ذکرشیش کسی را نکنه تنه هم میدونی که وانا ایمه بون 5000 ساله میراثه که منا جمعی حرکی حتی ایروهات ایروژی گرگ ام ویچمی نمیشخینن یعنی او جمع گرگ به حرکه و بردوام به امجی کدی خواهد بیدن امجی بدن زارو که خواهد یعنی وظیفه که چونکی داکی مش داکی خگرتی داکی مش داکی خگرتی و یعنی هر یک جنراسیونی که دای ادن تسلیم کریمنا بایرق کی اگر که بایرق هر دنه کنه یعنی بلند به بهویم جوش به یعنی قاتل مکرند هوا هوای خوشه لوی در خورنه هی حوالا زویج بحث کر خورنه هی آبه هی موزیکی هی هفدیتنه هی کتابی هنه شیری هی چیزان گوونده هی یعنی کش چه حس کریه واره لوی داره پارچه کی خطی دا بینه لوی داره جی بگره یعنی ام چه قصد لوی داره او که حجماره که زیده لوی بن لوی میدان تجربه بکن مینا او که مزن جماعت که مزن جن مر مزن مچوک گیل با بن اما پی مورال که بگرن اما مورالیزه بکه او جی یعنی جبوی روز پیش هیویر مده هیزر مده یعنی درباره فستیوال دست خوازم بیتشتی بیش گلک سپاس مامسته یعنی براستی جی فستیوالا که از باورم یه باندورک لسر گلمه بکه چقدر یکمین بجی هر سال همه یعنی پکانه کری هدفش خرا هر ساله که ولاتی که چه بکه و یکمین بود بگو که کماسی تم هبن هیوی دارم باش در باس باز خوازم که احمد بپرسم و جی کاری که دیروکی از بیم یکمینه و گرتی سر ملیخه اون چند کس آماده کاری دکنه یعنی کاری که راستی جی زحمته نه قوله فستیوال یکمینه حتی آنها کردین آناتولیا ناوین یا جنبین همو کرد ام چونی پر فستیوال تجربه کردم پر فستیوال دیتنه یعنی فستیوال کردین اینترناسیونال یه درسیمی یه فستیوال جمع دیتنه از هیوی دیتن که آ فستیوالا جی وقت وانا در باس ببه به جوشه که مزن گلی موارا دور هفته ناس بکه حز بکه آ فستیوالانا ببین صدما گلک تشتین باش از خوازم یعنی و چه آماده کاری کری و زینب زیوه پر قالت تشتکر روشه هوا چوایه آلی اولی کاری گوورنیکه دا و چه تدبیر گرتنه
yani از بیم اون چاوا گل پیشوازی دکنه. سپاس سلابج میوانن هجا کل سدود یارونشتنا پریز شورش رشی و زمه و پریز قادر امگل کیف خاشن کون هاتن مالاخا و پشکری دامه تا پریز قادر را گوت اندام بوی پریز شورشی ریوبریه دا بو ویجی دوره که کار خبات لسر چند هنر کربو مگاستن ویجی بینم زمین حوالا که پرسیه دویجه تنه کسک تخوازه اگر بخوازه یعنی ام بینی تورویخ تجیک نانیخ و بطانیخ بینه لور یه رونه هلبت رونه یعنی یه وکریش هر کسکی را اگر کو مالباتک آیلک بخوازه نانیخ ام بینی بطانی خبر نوده رونن یعنی جی گله ملت رونه چایر معیر ہے یعنی ام بینی چایر جی ہے ساندالی هنه دانمارک دویژن بانک او که ماسا که دری جاری ملت لی سر رونه ما آماده کاری و آماده کاری دکن حتی نه ام بردام جی دکن به کلاجانا که به جوش که مزن ام تخبتن از نها وی گاوه هاتم کوپنهاگه و ام ایرو هاتن و ام بردام دکن از تخازم هنه که پریس قادر گوته بو یعنی تنه نه کلامن تنه نه اوکن البت نه ونگن یعنی ام تخازن جار سفته که فستیوالا که بی آوایی چکن چه انسان مل اوروپا دمینن گنجن ما خورتن ما خناس بکن ناسنامه خب بزانن کینه جکنه و چاواد جیان دکرن باف کالوان باف باپیروان جیانه که چاواد ماشین جبروی متخواست ام وی فستیوال چکن و بکن کهونه شوپیگ یعنی هر سال لولاتی که اوروپا جبوی کردن آنه چولی ناوین چیز دست پیکن راحت خازن وی بکن یعنی ما گوت تنه نه کلام گوتن او که دا فستیوال دا پریز قادر گو از هنک چند مینا جوانا بدم فستیوال دا ام سمینار دادن مثلا سمینار دا یک سمینار پریز شورش رشیه اجمرا هنک بحثا دیروکا کردن آنا چولی ناوین بکه ام کینش کده هاتنه کینگ هاتنه چاو هاتنه چنگ هاتنه و پرس که هر توی روزه ده یعنی وقت پریز قادر جگوت خزنه که ایل بامه و اجمرا شیرو که جبروه از بانگل هر کسی که دکم وارن گهدار بکن که دیروکا ما کم شکده هاتنه آلیه دن پریز قادر سالانه مثلا زمین را مجلده به هلبستوانی دکه بخجی تلویزیون پیشکشی دکر و گلک سرکفتی بو ام گلک جی سود جوار دگرن یک جارا جی ام تلفن تکن جی او که دپرسن جی تشتا یجمرا بحثا روش زمان کردن آناتولی ناوین ایرو تکجان مرحله دایه یه هنک جمرا بحثا بکه خیری جوه ام بین شش کسیدن هنه اوجی سمینار چه بکن مثلا ریز اندام ما سلطان دا یا لسر پر زمانی پروردهی دا درفته که یه لسر و سمینار بده ریز شورمند امبینی احمد دمر یه جمرا بحثا پرسکری کن کرکا و جوان رول سازیو و رول دی بابا بکه و کنج دزانن تایبتی جلیس خاندنا یا پرسکری کن زاروک و جوانن ما گلکن و امجی هر رو تلویزیون دا و دبیزن و جیان دکن اجمرا هنک بحثا ویتشتی بکه خیری جوه اکادمیسیان حجید چویک یه جمرا بحثا روشا کردن آناتولی ناوین و سیاست یعنی پولیتیزه بونا وان و رخستن بونا وان یعنی چنگ به رخستن بونا ای بحثا وی ترکی دیون وی سورجه بکه
خیلی جوت تشتگی دیجه هوا ما ناتا بیرامن یک دوده گدن هنه که هاتن بیرامن از ایوان جبیم از تخازم هنه تشتگ من لبر نویساندی واجبم کی دخوازه چل اوروپا لدانمارکا لاسکاندیناویا لآلمانیا لوالات گیدن ji Kurdên Anatolî navîn an jî ji Kurdistanê dikare bi pirtûkê xewara û li wir rêxistinê birêxîne û bide nasandin bi însanên me. Xêrî ji we zêwe behs kir haziriyê me ji bo kulturî û çendî me odeka mîvana me em ê çêdikin. Em hinek cil û bergê me berê ku me jinal xet kirî em ê wan rêxistin bidin. Hinek wêne me hene em ê wan nîşan bidin. Yani em dixwazin rojeka ku berê li Anatolî navîn li gundê me em çawa dijîn, çing dijîn em bidin nasandin û pêşkêşî însanê xwe bikin. Wek hûn jî dizanin li vê derê gencên me, ciwanên me pir naxwazin herin memleket, naxwazin herin gundê xwe bibînin, lê em dixwazin gundê wana, gundê xwe bînin vira û rojeka weng pê jiyankir bidin. Dema ku semîner bibin, imkan derfet heye ku wergerek yani yek wergerine Danimarkî hebe ji ber ku ew ewka ji me re hat em jî wê dibînin û dibîzin jî pirsgirêka nefêmkirin yani tênegeştin heye sedî sed belkî tênegin û bixeva daxwaza ji me hat got eger yekî ki bikaribe wergerine Danimarka ya baş bibe. Min tiştek semînerek bir kir birêz Doktor Zeynep Binîcî ew jî pirsgirêka li ser tenduristiya li Danimarka tenduristiyê li ser tenduristiyê yê pêşkêşiyê bike. Ez bêjim ya li ser dil be ji ber ku bixwe jî got ez doktora dilim. Ev jî bo wê pêşkêşiyê bike. Ez dikarim vê gavê vana bam eger tiştekî din hebe ez ê lê zêde bikim. Ez naxwazim zêde wexta mîvana bigirim û ez bang dikim ku ji mîvanan kesê ku li me meze dike, kesê me temaşe dike daxwaz rûza dikim bername parve bikin da ku bigîje pir kesa. Spas. Gelek spas. Ez lê tenkê zêde bikim lê Kerem kezên. workshopê min tabii niha insanin yani em dixwazin vê festîvalê li ser me ye yani ser îsanî me Anatolya, ser îsanî me wê derê îsanî me jûr de hatî Ewropa. İnsan yani tabii ki elbet nexweşî jî bi jiyana ve bi rû ev dikare maalesef wenge. Me got em workshopê xwe li ser sağlık, ser tenduristiya îsanî me tenkê behsekê bikinî. Behsî ser mesela ez mes dikime nexweşiyê me en zêde li vê derê l'îsanî me li Anatolya li Ewropa mesela ser nexweşî şekerê ye, ser tansiyona, ser kolesterola wan nexweşiyê weng em li wê derê semînerekê bitinî hem workshopê bitinî hem jî doktorekî genç were lerdê min ew jî şekerê ölçmüşke, tansiyon ölçmüşke ez jî eğer pirse îsanî me bûn em ez ava pirsana li wê derê em cevabê bidin. Yani buyurun werin çadrî me, buyurun werin dînemişkin, gudar bikin. Em pir kêfxweş bin bi hatinê wan. Milletî me zatin diçin hal wextî wan pirstekî dibê bi dera min ê dîşe û ra min ê dîşe. Ez bawerim vê ilgî eleqa zêde bel çadrî we. Zêwe te qala bûkê kir, bûka baranê bere çê dikirin bi tex dara lê ez dixwazim bipirsim eceba bûkê me berê jî mesela ser hespê siyar dikirine bûk we ew kevne şopiyê jî hûn dixwazin ew ê jî mesela hûnin rojevê ya jî tiştekê amadekarîka wê weng jî heye. Yani amadekariya me li wê aliyê ser dawata tune ez beng bêm me tu nekir yani evkê festîvalê fakat kültürê me mesela kincê jina
خفتان اینجا خفتان خط کردن یعنی چون کنجا خفتانی که زمان بر می حاضر کریه اما وی خفتانی اونی بینی ما ملت دست خجی شد که بپکه او پکه چون قماشه زمانی بر دوراندن مینا دوراندن زمان بره یعنی gerçekten 100 سال بر و چوتیا چک کرنی حتی جنگل خک کرنه یعنی وی زمانی خک کرنه یعنی او جوی عالی دا آمده کاری میهنه جو عالی دا تا جی ما اوجی فستیوال قدم بیادن مگم اوجی یدن بم فستیوال قدر ما بم فستیوال قدر ve cari ma ancak o da işte amena gazın seri ki kaç çekini ini tam amada kariyo ve tamam nauna ama gazın tavnel ve dare çekini ini amada kariyo ve tam tamam naviye yani amini durme mana ama gazın yani sana tamam bakını hatta inke zaten sanki van koyt ki tamam jibu فقط هم تازنی است بانگوازی بکنی بانگوازی و یعنی هم تازن بانگ حلقی ما بکنی وارن فستیوال هم توا روک خوش در باس بکنی توا وشته کلتور خا بجین توا زمان خا باوردن کنی یعنی مثلا نانی سیل قاتم ما işte حلوی زمانی بره تشته زمان بره جیان بکن یک شما کرکه ما بینن Porque mais ma bünen motorna mais bünen ma kültüre ma vanda navan. Gelek spas براستیجی کار خباته کی زور زحمت ونه آماده دکنه دمشینه امارنی که شورش رشید سا از باورم ویدیو نمه بون او جی حاضر نبونه به اینترنت ضعیفه نخواسته ویدیو نجوارن لی چه نابه از باورم امارنی که شورش رشی براستی یعنی کار خباته کی بقیمته دیرو که دش باورم یه باندور بکه سر ملت یعنی اون لورد چیدر دا مثلا اون پرتوکی خواهی امضا بکن از باورم اون سمینار بدن و چه آماده کریش بو ملتی موی رو که یه وارن لجامعه چه ببینم گرک سپاس نها ام نویسکار ام سیوی جواکینی اگر جواک یا جو ارگانیزاتور جمعت چه بخوازه ام بیوی تشتی بکنی حتی نا فرمی تشتک نگشتی بردستی من جیلی بگو من از پرتوکی خبینم اگر بخواستن ام امضا بکنی و سمینارا بینه داین بگو من اگر حوال داخواز بکن ام دکارن کردین دیروک هز کردین چاند هز کلتر هز زمان هز حوال دیجی و حوال قادر جان زمان امی حول بدن که تشتکی بدن ملت خب تشتکی بدن گنجه خج بلکه یعنی گوادن جمعانی زمان که مالی 40 ساله از وی کاریت که من جیانا خب بخشان وی کاری ام جی بگمان زانیاری یک چه دبه تجربه یک چه دبه گرن ام بینی پارچه دن چه بونه işte چند سرجارا چوما خوراسانه مازندرانه گیلانه خالخاله ام بینی عادی امانه مالاتیه گرمه لگندن آناتولیه بلکی جسدی هشتی گرمه بگمان او تشتانا جی او تجربه که ده تا زانیاری که ده تا اما به کسی بیشتر رو با تشتانه پاروا بکنه یعنی مهمه یک وی آلی ده مهمه مثلا بینی از 5 ساله جگون درکتمه جگون دخه درکتمه در نوا بی 5 سالی ده بگو من گلک کس چون رحمته گلک زاروکی نو چه بونه و ای هی جی یعنی امپرانی هفته ناس نکن ای امی گنده کنی بلکی مری هفنی خصمی هفنی لی ام هفته ناس نکنی امی لور دیسا وی ناس کرنا خا جنو و تزلمش کنی امی هفته ناس بکنی بی انسان خوا امی بی انسان گنده ده با هفته ناس بکنی امی نویسکارا با شاعرا با به هیکل تراشا با رسام با هفته ناس بکنی یعنی که ناس کرنه که برای امی هفته ناس بکنی پس را
ev çan ev kültürak divê festivalê de hatî pêşkêşkirin em ê bi xelkê bidin naşkirin. Mesela beni hîrol Danimarka têkirine însanên Ewropî jê hatîne dikarin warin filma bikişînin, dikarin warin belgesela çekin, dikarin em bên wê kültürê merak bikin. Di heman demê de em kültüra xwe bi wan jî didin naşkirin ki em ji kültüreke çawa hatîne, ev kültüre vê kültürê çi qas kurahiya xwe heye, çend hezar sal e em bênî kurahiya xwe heye. Ewropî însanê jî hatîne em bênî tişta dizanin ne valane. Mesela dikarin wêye bi 3000, 5000, 10,000 heta 12,000 sal berê vekirê bidin. Ji wî alî de jî mühim e dîsa em bênî parçeyê mê din erê îro hem li mîna golekê li Orta Anadolê em dijîn lê parçeyê mê dijî hene em bênî li dora çemê Firatê, li Dêrsimê, li Kobanê, Efrînê, li Xorasanê, li Rusyayê, li bênî welatên di nava axa Sovyetek em da em gelek bela dijîn. Di nava hev de jî em dijîn li Ewropa li derê din em gelek bela dijîn. Pêwîst e em kültüra xwe bi wan jî bidin nas. Em hevde dîsa nas bikin. Em nava hev de pirayê çekin, kopîriya çekin ku em careke din dest bidin destê hev û hevde ji nêz ve nas bikin. Ew kültüra mê berê em jiyayê em bi wan bidin nas kirin. Mesela stranê berê çi zanim gavadînê hevala zêv çend hevo gotin te got ew kelimane me ji bîr kirine. Rast e mesela wir de tu gelek tişta fêr dibî. İşte bi vî awayî em dixwazin bêguman belê festivaleke xweş bi hev re derbas kinê. Dîsa yani mühim e ku em bi taybetî ez ji gelê me re dibêjim em giringiyê bidin zaniyariyê, zanînê merek yani xortê me bi taybetî jî ew ê li Ewropa mesela mezin dibinî di nava balahiyekê de nava boşlukê de zarokê li vir mezin bûnê li vir hatînî dine di nava boşlukê wextê terine dibistanê wextê terine nav civakê wextê terine nav hevalê xê Ewropî xebkê masî hîs dikin ji ber ku tariha xwe nizanin, zimanê xwe nizanin, eger bizanibin tarîhekê wanê 15,000 sal, 20,000 sal kevn heye. Eger bizanin ku zimanê wan ji zimanê Ewropî re bîye kaniyekî, bîye em bênî ocağekî, zimanê Ewropî ji wî zimanî belav bûne. Ew xortana jî ê serbilind bin, ê di nav Ewropiyê de serê xwe bilind dikin, ê kültüra xwe, bi zimanê xwe, bi çanda xwe serbilind bin. Va tiştana pir mühim e bêguman. Evna jî ê di va festîvalana da, di civîna da, di semînera da warin dayên xorta. Yani me gelek dikare gelek tişta bike. Belkî va ê destpêkê hinekî kemasî çê bibin normal e. Li mercê dersa derdixe û a din mesela ji vir şunda hîn baştir, hîn rêkûpêktir çê dike. Yani gor firseta ez wiha dikarim berşî bidim. Gelek spas mamoste min te got ma tenê Kurdê Anatolya navîn ne Kurdê dinekê ji hev dûr ketinî wek Xorasanê wek derê din jî ma bibe kopre bibe pire hevdin nas bikin. Min ji bo te gotineke xweş bihîst tu çûyî Xorasanê û te çûyî li wir mesela te were ziyaret kirî te gotî ku ez dikarim heta dawî emrî xwe jî li vir bijîm aynê wek Anatolya navîn e. Ew çi bandor li ser te kiret? Belkî ne alaqat festival rast e yani belkî hevalekî neçûnî belkî tam ew hîsana negirtin lê ez sê cara çûme Xorasanê. Di her carê ez terim jî carna ez dixwazim rûnim bigîrim, carna ez dixwazim rûnim porê xwe bibişkînim, carna ew qas bi hêrs dikevim, carna jî bereksê wê pir kêfxweş dibim. Ji ber ku li wir em bênî li Anatolyê 2 milyon 3 milyon Kurd dijîn, li Xorasanê jî aynê wê miktarê 2-3 milyon Xorasanê û Kurdê Anatolya navîn mîne hevdiyê. Bêguman nana zativek heve em enê li wir aşîretên hîro li Anatolyê çi aşîret hebe işte Reşîne, Xellikîne, Cêlikîne çi zanim çi hebe li Xorasanê jî aynê bi wî navî Piranî bî navî li Xorasanê jî dijî. Yekê jî
مثلا دنکرنی وان آخافتنی وان رام روشکاندنی وان اخلاقی وان کلتوری وان تو دمال دبینی حتی وقتی تو کلان دمشی تو یکی دبینی تو جلا دساکنی تو دی آپی مل ورشد گره خاله مل ورشد گره یعنی دا عالی شکل شمایل عالی رام روشکاندن اخلاق دا جی امینه هفنی بگمان مرو پیتیشه جی چما مثلا ام چما جهف قط یعنی بیرو او 3 میلیون لورن 3 میلیون جمع قونی بکیمانی 6 میلیون انسان جهف قطیانه با یک قوات کهیزه که مزنه دیسا مثلا قونی جمعاتین اوروپا او هیزا می هاتی قونی جی اوروپا بلاویه ایرو گنده ما والا بونه هر کجان گنده آناتولی میسکی زبستانی تو 4 کسا نابینی یعنی هاوینه بلکه اوروپی و دیگرن هنه که قربالت شده وکیدن گند والا بونه یعنی انسان جهاب دور کتنه بلاو دبن بایجی تحلیکه که مزم بخارتینه تحلیکه جیشته مکابادینی جی بود تو ناسنامه خج ونداده کی تو زمانه خوان داد کی چاندا خوان داد کی کلتور خوان داد کی چه زانم او نرخین تو سر مزم وی تو همیه ونداد کی تو دبی کسی کی بیانی کسی کی یابانجی جوی کسی یابانجی نه خیر مالباتا ویره هیا نه جواکا ویره هیا نه جی ولاتتی ده دیجیره هیا اما گره ام بینی وقت کرده که پیشنگی وی کاری دکنی گره ام گلک تشتا بدن زارو که خواه بدن جواکا خکو جواکا ما به کلتور به زمان به چاندا خواه ام بینی را و سر پیا و بی تشتش افتخار بکر نکو ام بینی دما بحثا کرده کرن سریخه برجیر کر نه گره سریخه بلند بکن براستی گره سریخه بلند بکن جبر که کرد ملته که قدیمی ملته که کبنی د شارستانی دیرو که د مهره خواهیه هر چقدر ام بینی دولت دستلاتار مبچوک دیخنه اشته در مکتب ده بچوک داخل عسکری بچوک داخل در مزگفت ده بچوک داخل جواکی ده بچوک داخل دخوازه پسیکولوژیا کرده خراب بکن لی دما که ام بینی زاروکی ما وی تشتی که پی حسیان که ام ملت که قدیمن مهره خل شارستانی جهان خستیه ما گلک خدمت انسانلیه را کریه دما وی تشتی بزانه بن باور بکه ایب سر بلند بن و ملتی ما جی پر جهاتیه پر ام بین زیرکه گلک انسان به قیمت نوا مده هنه گلک انسان جهاتی نوا مده هنه یعنی جهر بشیش دکتورا بگرم حتی نی کار کرا گلک انسان می جهاتی هنه دکارن گلک تشتاجی بکن خلق لی خودی درد که دیگره هم خودی درد که وانا بینی جمع هب دنوا هب داجی سیستمی که آوا بکن که تکیله ما به هفره و پشکیریه بدنی هب تو اگر تو قیمت ندیه خود باور بکن کس قیمت نده تجی گره ام یعنی به طایباتی جی کرده آنادوله برای قیمت بدن نرخین خود برای قیمت بدن انسان خود تو دما تا قیمت دای خرج جی قیمت پیده و بیو آوایی همه هین زیده تر به پیش بکن بله یلک سپاس با گوتنه ده براستی جی اگر اون دخوازنه پرسی و هنه از بانگوازی جی ملتی می آناتولیا ناوین را بیم اون دخوازنه شورش ریشی ناس بکن وارن به فستیواله پرسی و هنه یک و یک به هفته ببینن و پرسی خواه بپرسن و برسوی خواه ببینن وان بانکنی ما وارن مثلا روزدم دم پرسه کریه دوی با مستقیل خراسان اجزانه که جن جیانا موک هوا رونق بیرین خراسان گل آگاهدار دکن بله اینا خراسان جی دبن زور زخته رژیمی دایه گلک نویسکار مثلا رژیم دترسن رژیم زخته که مزن سروان که پرانی وان جی جکار هاتن آبتن کرنه زندانه و مال ملکی وانج دست کرتیه یعنی اوانه بینی روشنبیری وان جی نرحتن بگمان من پرانی روشنبیری وان دیتن محفدن آسکر لی جارا داوی 2019 از شو گلک جوانا ترسیان که بمره حفظیتینه بکن جبر کن سیستم ناخوازه که کردین ورا به کردین در برای تکیلی دینن zaten آشکره 4 خال هاته گوتن جالی سیستم وان
یک گره تکیلی به روشنبیر در وره نکی دو gerek de Latinî nenifsînî sesê gerek de cil bergên Kurdî li xwe nekî çar gerek de ala Kurdistanê bilind nekî va xalana rejimê daye ber Kurdên Xorasanê dixwazin navçe bihelîne û ji welê rake yani wayê rast e işte ew jî hedefa wan jî ev e bêguman Kurdê Xorasanê bi ê mevan tu ferqevan tune her alîde em vekevin hinekî ziman cudahî ketî ji ber ku zimanê me de zimanê me Tirkî ketî nav êwana jî Farsî ketî nav alî em bênî deng de qirikê de ji hinek guhartin çêbûne lêvekî din em ji alî raw rişkandine kültürê axlaqê nirxan de em vekevin yani ji sedî nod ne em vekevin tu ferq û cudahî navbera me de tune û nivîskarê wan jî hewl didin lê wekî me gotî nivîskar û rewşenbîrê wan jî bin zextekê mezin danin û li benda alîkariya dervan e yani alî matî de jî pir em bênî zaîfin pir lawazin ji ber ku dewlet wana ji kar davê karê wan jî işte ew jî vedigerin gerin gundê xe ya baxekî wan e ya ji tiştekî wan tune ji bo wê mesela girîng e ku hevalek li Ewropa wexta me jî tenge yedin giran giran em bibexşîne tam em rojekê ji bo vê taybetî bernameyekî çêkinî millet ilgi alaqa pir ji bo vê hevaka xe temam bikim yani dixwazim bêjim ku însanê mê li Ewropa imkanê wan hene dikarin matî manevî biçin wana ziyaret bikin û eger neçin jî dikarin alî matî de alîkariya wan bikin ku ew jî lir mesela kovara derxin rojname derxin stranê xwe çêkin mûzîka xwe belav bikin ku ew kültürê wan jî nemîne ji ber ku em çawa dibin xeteriyê danî ew jî dibin xeteriyê dane ku ew jî roj bi roj dihelin dibine Faris em jî roj roj dihelin dibin Tirk spas rasta gelek spas bi rastî mijareka pir dirêj û kûr e gerek li ser vê bernameyek çêbe bi rastî alaqa millet jî heye ez bawerim înşallah rojekî derfet bibe em ê bi hev re bernameyekî taybet ji bo vê çêkinî gelek spas em dîsa warnîkek qedîr bi rastî bernameyê me nizanî wext çing derbas bû saetek teva bû jî ez dixwazim aynı pirsêj te jî bipirsim yani hûn ê di çêdir de çi kar xebatî bimeşinin milletê were çi fayde ji we bigire hûn ê li wir çi karî bikin yani em çi qas bênî işte nivîskarê me hene helbestkarê me hene ressamê me hene lê milletî me zêde damîşa kulaman govendê nade em çi qas bênî jî alaqa îlgî demek em dibînin festîval he ya dibîne kijan hunermend he nabêne kijan şaîr hatî ya jî kijan ressam he wekî din kî he direkt müzîkjana dipirsin hêvîdarim ji niha şindayê alaqa îlgî li ser we bibe jî yani ye rê didin me rêya me vedikin jî aslında hûnin lê ez çi bim yani înşallah qîmeta we hîn vê festîvalê hîn pir derkeve ser welê kerem kemal ez çend gotina bîm tenkî tu jî bîm bira tahmîla we jî ya temaşevanan ji wer hev serok digo müzik pir cara mîna tevzandina mejî insana yani ji bo tevzandina mejî insana bixatin li dünyayê emperyalîst mezeke ew konserê mezin ew pêş derxistina pêşî hunermenda stranbêja wekî kult wekî ewk wekî heta wekî pêxember wekî şexsên îlahî tiştek pir mezin vê dawiye hefte sê roja xanimeka Amerîkî bû Taylor Swift navê wê min qet nebîste bû feqet hate virşinda min bîst ku yek jê dünyayê mezintir bê li Stockholmê heyat sekinî 200,000 însan ji derve de hat otel û restoran nizan çi bajar tev li hev kir çû dîseyê kulama li vî bajarî tiştê pir mezinê hene feqîrî pêş dikeve kriminalîteyê pêş dikeve pirsên sosyolojîk hene rokê çar kes neçûne xwepêşandanek nekirine yani müzik pir cara ji bo tiştî wen yani te got gencê mêz zêdetir ji bo müzîkê eleqedere nîşan dine ew huner yelpazeyeke fere ye di civakekê de wexta ku huner tune be civak mine laşekî serjêkirî ye yani Kurdê Anatolya navê heta 100 salî ber vê civakeka koçeber bûn yani 100 salak em êdin meskûm bûne êdin em di gunda da bişûm bûne
ما هر یعنی نه زمانی که دور دریجه که ما ارد ناس کریه ما حتی نیست که زراعت ندزانی هینجا هم دارا نزانی هینجا هم نزانی دارا میوه و نزان چیزی یعنی جیره بیانین هر چقاش مزوپوتامی جوانی لیده ده کلتورا خدا ده تاریخ خدا هم جواک که کشبر نی ده کشبری دا جی سنت ناوه یعنی انسان کشبر انسان زیده شارزه و مدنی نه جبر که مدنیت باجار دست بیدی که هم نه باجار نگندینی فقط ایرو یعنی دوی مرحله که هم خاطنی گشتی دا تاریخی نها دا روژا ایرو دا نویسکار مجی هنه سترانبیج مجی هنه لیکولینر می هنه سیاست مدار می هنه فداکاری مزون کرنه یعنی ایرو لیلا یک سیاست مدار یک سیاست مدار هری حیران ظالم بیونی ما گول لیلا بس لیلا اوجی لیلا یا میه یعنی لیلا زانای مزنه هی باش لیلا آناتولیا ناوینه راستی شروانه که شیرجنه لیلا گلگن جبوی و یعنی دوی ام لیلا جی درخم پیش انسانی که بدل دایج درخم پیش یعنی مراد بوزلاق یک نشان سیاست مدارن آناتولیا ناوین بو بدل مزندان گرک قالا ویجی به او ده امبیجن چه دیگلین مجین مدا واندا نبه وقت ما گوتی سنت ده جواکی که ده نبا سری وی جواکی تنه فلسفه نبا سری وی جواکی تنه که کلتور به پیش نکوه مرو به پیش نکوه لا ماجی یعنی او که از میناکه که بدم به داوی بکن ویکتور هیگو یک نویسکار فرانسه هری مزنه سفیلر نویساندیه سفیلر بلکه پر جوا خواندیه یک شاه اثرکه رو که جه پرست کنه ده حیاتی تا دا هری زیده کینگه تا یکی تو پساندی اوجل خوشنه تا شو دو از رو که چون میخانه که دو من وخار که من حسابه خواهده میشه که کازدارم دو اون افکن دو بجرش دو تنگوسی کرسترم یعنی از گره کرد توالتی دو از برده هاتم هد آتم توالت تنن ایت جاتی مالی خواه نیست که خواپی حولی خود و خواپی هستنی حولی در میستیونه پر افکن گره از به مسئله بیم جگوی که وارفن کرد بله لوی داره میست که فایتونجی در واسه تابی با پر سالات برویه هنگه تقصیر تنه فایتونه یعنی فایتونجی دادسته دوی تربیه‌سیز آدم دوی تقف فدیناکی قد شرمناکی قد برخناکی دیور دمیست که دوی تا خواپی تی بده میست که خواپی که تدزانی دوی نظامی کیه مخصوص خالی ناکی خودن دوی او مالا ویکتور هیگویا دوی مالا ویکتور هیگو دا دوی تمیست که دوی ویکتور هیگو که دوی روح زمانی فرانسیه فایتونجیه که نویسکاره که به وی شکل خودی درد کرده دوی جبوی من پساندن جبه باشتر تنبون مرک یعنی بی که مناسب که از پساندن مرا ناس کرده بلکه چلچکیه که عجیب اما دور دا پسنداین قیمت داینه که پر آمازنه هیه یعنی وقت شورشی گو کم هفته مزن نکن هفته پیش نکن ام قاله هف نکن نویسکار ما قاله هف نکن ام رقابت البرکه بیل رقابتی باشیرنده فقط ذکرشی چافتنگی هفته نخواستن حسودی درکی بینی ام به دستی هف بگرن آلیکاری هف بگنی ام هفته پیش خنی ابراستیشی آوک بیان از شاعر که کردم نه شاعر کرد آناتولیا ناوین مجب کردی که مرکزی دنویسیم فقط یکی منا شورش عمره خدایه ام بینی انسان ادنه هنه کلام برحف کرنه یکی دن هی دیروک برحف کرنه یکی دن ترر بگن نظام چه بلاد که اوادی کدگره گملوها انسان خودی در کردن یعنی ترکیبین گرونور خلما نها فلان کلامجی بیوان کلامجی فلان کلامجی گرگ بیر نکنه عیشه شان کلامجی تا کرده پر او بو دلال بو نابودن قیمت با عیشه شان برچی نامش چند ریشون داشت لیزانی که عیشه شان مری میرم خان عین وقنا لوتل که بغداد جیب خودیتی مر غربت خدشو لیریوان فقیریه مر تحسین تحال بلچی قیمر پرد جیره توب کرنگ جنازی بشینه باشوری کردستانی اما مرحله هیرو دایز رخ نکرده که ماها و مسئله دعوت و پرگ دعوت و ال سنت و ال نوروز ال شوا هنرمند می پرکنه مینا گونداد زانی یعنی ایدین اوداق نقطه‌سی خیلی گونه برا ما کلی خبیستن البته قزنجه خبر کنن گچمی خبر کنن هنری وانه او بکی اما تو نویسکار شورشی وای جه فرض کن شورش چیزان کتاب خب پر مصرفی کلیکری جه درخستیه نه
yani nivîskare ki me tu caraş kitabe geçme yani geçmel berke bile kitabek firtî mesrefî bir kitabe dernextiye yani ji berî xe ew fedakarî kiriye zanî gerek bawara dîtin va emekeke va kede ve fedakariye yani ez helbestan işimi tane helbeste ez so bimrim herim siyaset helbesti min bime yek tane jî millet bir qayil be dusud nod niha babin çöpe yeke jî bi serî yeke birim bê ki ya va helbesta Kurdî gerek vat şuneke rinda cî bigire bes min yani min xizmete vekirî çünkü zamanam ji dê bavê xwe girtî min anî şeklek dayî min pê helbest nivîsaniyê gidin pê kulam nivîsaniyê zam yekî dî çi kirî gerek yani em wê jî bînin ne tenê însan emê yani Leyla'yı yürü de hapse de bedelek dedi. İdini beri hem mesrafek ki bedelek dedi. Pek ona set tane filme profesyonel çekiren bedelek yani pek ona hani iş kadar hani işte para insan emekana zor belki hina parana hatta geçtik ki ne yaptı ben araki. Gerek bu ara ditin zan işte hazır tırnadı. Paş her işte gide emek amazane hiye. Gerek ab kıymet ab havdini. اگر تک دستی من اگر تم دستی دن اگر تم نکن هفته جاده رکنی لو مال فستیوال گرک لیویسکار امج هفته ناس بکن ام بونی کم بلکه ام لدره کماله کش چکنی بلکه ام اولشما کش چکنی بلکه ام هفته ناس بکنی جار جارنا ونگنال سر اینترنت وارنی با هفته تمام بکنی قوت بدنی هفته رب بدنی برای هفته عجمی جایدن درساب بگرن رسام میهنه جبلگی yani ressam از ناس که من حسن حسین دوجی و چند حواله میدن که پروفسیونل و تنه ناسکرنجی yani و انسانای رسامن و دقاد نابنتوی داشت باشتن ناسکرنه yani انسان میدن ناف تیاترو دن هنه انسان میدن yani و انسانان گرکم درخن پیش yani حیات نه تنه کلامن نه تنه استرانه دنگجه ما برا هبن مسترانه ما هبن دوزرنه مجه به اوجی گلانه گمایه اوجی خدمت زمندگی لتشته دیجی yani jiyan ne tane bulgura yani gelek spas ma vsat gotene ta spas dikim az bir hevi me şemi yani belki perkez şemi femlakin rojo cumartesi 25 vm دو سر روی مانال کوپنهاگ حوالا ادرس شیلجر نویسانه سکووی 53 لی ایسویا دانمارکا ام به هزار وارم با هفته ما ملتی مدونه دلخوشی که منا مالباته که منا جماعته که مزن بچوکم گیل با هفته ناس بکنی جاب حز بکنی حز کرم خواته که پرا مزنه با جاب حز مکرم نکنم به هفته گوه کش بابنی تشته که تچده که سنات شی سیاست شی سرنا کرد نارسه حسکرن میگیم حسکرن بتونه که پر میگیم از نویسان مد اسپاسیا وقتی که اسپاسیا میوان استودیو که مناک مگوتی البندا انسانی منی که جان گندی دو ما یعنی قشره بگره خساره باله های مانه پولاتی و قضیه قونی چورم قیصری قشره که سوسیولوژیک olarak هم دور ده حساب نکنه اما کردمی در وای کردستان نه کی به یعنی کردستانیش دوستمی ترکشی دوستمی دانمارکالیش میگه وارن اوج میوانه من ما خبیله مدن ما اوج بین کوکا امی چنی گووند مچن موزیکا مچیه نویسکار عمل داره چیکاری دیکنه یا جانمی برای چین بی ما کنه که مزیارت کن ما قاتمه که ما بخون چای که ما بخون دوکی ما بخون میوانه من ما گوارم یعنی که وی داوی هفته ما فستیوالا که باش در باسکر معنا اوه کی فستیوال دودیو آلمانیا به یاج لیس فچول در کده به آهین باشته به چون موراله که هزه که قوته که مده همه بومدی کارن حاضری فستیوال دودیو بکن دیسا سپاس چیدم شترا زیو شترا احمد سپاس شتکم همه هفته بین لوکه که شورا ذاتن جمعه همی به هفته در رکرنی البعدی مبن امجی به هیجانی و ببینیم تنوی داره امجی گلک سپاس تکنی جبو تبلیبون او از گوتن دایی زیوه و که احمد جهینم براستی مسیره خجی زیده ما درکت نی زیوه هم گوتن دایی جهیننی یعنی گوتن آره یعنی گوتن من دایی منک
قادر چلیک توی یعنی ام بندوانی وارن ام طلا خوش که خوش در باس بکنی یعنی چادر ما 6-7 چادر هنه دیکشک چادر هنه وارن چادر ما زیارت کن وارن موسیقی گدار بکن یکیش بیر نکن لسر بیلت که دهاتن بالاف کرنی ادرس هاتو گراندنی ادرس قادر چلیک اون خوند از دیسوج بیم سکو بایا بینجی سسینا لی ایسویا دانمارکا لی ایسوجی اون هاتن لرده دنیز لودر میزه که مشهوره وی موزه اون در باز بکنه پشت میزه جیه فستیواله به خیر و خوشی داورن ام بندوانی دما و باش حتی اینکه به من خیر و خوشی دا گلک سپاس از دخوازم بکک شورش رشیدن دخوازه بانگه که بکه کرم که گلک سپاس جبوی تشیده با حوالاجی دخوازم بانگه که کم یعنی به آناتولی ناوین نه تنه کرمانجا نه وکی اون زانن شیخ بزنه مهنه زازای می اخسره هنه هویدارم اوجی بشتار ببن و بینی شیخ بزنکی بزازاکی قصه بکن و کلتورا و گدنانه پیشکشی محمیه بکن که امی هین افده باشتر ناس بکن و حواله که لدانمارک تایبتی ایل در دورا ایک امکان خانی هویدارم به جن زاروک و مالبات خه همی وارن روزه که خوش به هبر در باس بکنی ام هفته ناس بکنی و پیشگیری بدن هف بانگم من اوه چه کس هوا بیشتر به اما او کس که خوش ببینی سپاس بوی و سرکفتنج بوی وش گلک سپاس جبو تبلیبون آوازی و هم نشکیان آندانه هاتن همه فستیوال جی هفته ببینینی نزدیکی دا ناس بکنی حوالک دخوازن نزدیکی دا ناس بکن پرتوکی وان امضا بکن از دیسا پرتوکا براستی من از قر فایده جی دگرم من دخوازن ناس بکن وارن امضا بکن وارن چادر نویسکارا داره هم ناس بکن همجی پرتوکی خبدن امضا کرن از وارم که احمد گوتنه تی داوی جم بگرنی تو دخوازی چی بی جارنا مثلا yani dibêjin û çima bana we hunermendî nekiriye ve çima bana wana nekirî carna rexne tên ji me re ez dixwazim tu wê bibersivînî ya baştir be. سپاس اره yani imkan derfet tunen ku em bana hunermendên Kurdên Anatolî navîn gişt ka bikin wek hevala jî gotî her kesek qîmet e her kesek qedir bilind e lê yani tu naberê 4-5 saeta da ancak biqet hunermend me heta zêdeye bile zêdeye jî careka din sefereka din helbet hevalê ku nehatî ام وانا جی سالی تنی دعوت کنی اگر کو ما با فستیوالا به کیف خاشی و سرفرازی درباز کرد ام تخازن وقت پیکم پلتفرم کردن آناتولین و بکنی که نشوپی یعنی و بکنی عادت هر سال لولات کی فستیوال کردن آناتولی نوین چه بکن از تخازن وجل زیاده بکم ورکشوپ دا یعنی سمینار دا من حالا تشتکی نکر و کنج دانن لأوروپا هلبجارتن یعنی سیچم پارلمانت اوروپا هنه لوی دانمارکا جی دوستن دانمارکا پارتیا دانمارکا دیویژن اینیس لیستن و یک گرتیه دوردا هم کردن ما جدی گرن هم جی اوانا چل اوروپا چل پارلمانتی اوروپا چل دانمارکا و پشتگیری کردا دکن او جی لور لسر هلبجارتنن پارلمان اوروپا 2024 سمیناره که بدن پریز ابراهیم بنلی و حواله می دنه که سیاست دا کار خبات دکن او جی وارن لور جی بگرن ما او جی دعوت کرنه خیری جوه ج پارتیا دمه بر پرسیار اوروپایی فایق یاز چک با ما ناف tam nata biramın Yağız Bay bu naqsıra mezene ke Yağız Bay evji wari beştar bibe u derbari
سیاست چل اروپا چل ولات یه جمره هنک شیروه بکه او جمیوانه که من هجه و استکارم بیجم مقصد ما کردن آنها چولی ناویم پکانه و فستیواله بکن کابنا شوپیک بکن عادتک حوالا پرتش دانی زمان از نخوازم زیاده دور دریج بکم یعنی اگر کو گنجه کی کروکه کی انسانه کی خناس کر کلتورا خواه چند خواه زمان خواه لی خودی در کد زانی بو بیرا شخصیت اک چد به شخصیت سی انسان پا قوت و قوی دکه ام ببی مناسبت و گشت که دعوتی فستیوال کردن آنها چولی ناوینی که جارا یکم لدانمارک البازار ایسوی چد به دعوت کن و بمینند خوشیه ده احمد پرسک منه او که ساعت دسپیک فستیواله و ساعت دوی نابره کشان ساعت دو یک شی پر مهمه یعنی امکان پخ کردن عربه شونه پرق عربه چقاس فرایه به پرایه به پرایه یا اگر پرایه به چقاس زمان مرد کار فرق او چیزی تکنیکی میلیتی با تشتانه در برشاوا سپاس کم یعنی از الکوپنام مهینگ ندی اما زوی ورایت رند زانه از بیجم پرسکریک تنه اما کرم کزه یعنی جالی پرقه دا حوالنا هیچ sorun tane perskrik tane yani lo dari park şi pırın lerde dengize yekşi parkı badawana yetinci saat dav yekame dest betkini hatta saat naha evare devam dekini yani nabare dav yeka naha evare amelo dareni yani saat naha şunda ama kesin top کنی چونکه مجبور او داره کواره توپ کنی نه شوندا یعنی کسی نمیلو داره حتی ماینده تشته خی توپ کریه یعنی ساعت دو یکادا کرم کنوار نم بندوانی ام کیف خوشی که بندوانی زانن بیلت البر داره بیستینن چند حوالا جمن پرسی بیلت بر داره جیت کارم بکرن اره بیلت بر داره البته ام دکارنی بدنی و تو نه پروبلمه دما حتی بیلت ها و بون نم بدنی زاتن تو زیاده بیلت دست مداجی نمانه اموج بینی بیلت پر هاتن باف کردن هاتن فرتنی تن یعنی هندک بیلت مانه وانه زاتن ام اینجا لبرداری بدنی اکاتن بگشتنی ام بدنی اکتی نگشتنی جی داری مینی کرتیش کسی را نما باشه بکنم دو یعنی پکان احتیاج خیلی پرایه چما وجه مصرف که مزین کری اگر بلیت نموجی دیسا جونه هینن باش والله کنه خواهد بکنه گلک سپاس بو تبلیبون اما براستی من وقت ما چا درباس بود چنگ درباس بود براستی من نزانی به حوال تیر تجهی رو براستی لازمه که هم چند برنامه چکنی به هفرا اجی دخوازم بانگوازی خبکم پش راجی این نویسته نه من نویس تماشاوانا جیقا نخواندن ام ببورن وقت نبو براستی اجی دخوازم بیم هیرو چه هنرمند چه نویسکار چه رسام چه چانوگر چه سینماکش کی هنه لکنه جکردی آناتولیا ناوین اونه لکنه درک هون وارن فستیوال هم هفته ناس بکنی هم خبدن ناس کرن جارا که دنجی ام دوباره تکیلیه کبنی اونجی چه دست و هاتی اونجی وارن پیکانجی دکانه آلیکاری و بکه د فستیوال دا فستیوالا فرصت کش بوگیشت که وارن ام هفته ناس بکنی خبدن ناس کرن از ناخوازم تشتا دوباره بکم حتی پروگرام کردن حتی برنامه کردن ببینن دخیر خوشیه دا فستیوال امه هفته ببینن انشالله خاطره وقت سپاس بویا